Agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palupusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naiba nga oras yung amin papagayam nga dengdengag. Iti dati agundaway sa bali man na nasurat tentay luktaan kanikan biyag. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Daytoy ang nagsurat, kat kayat natin aglingad itinaga na John Lee, Manipod, probinsya ti Pangasinan. Junli, bantayan man ni baby ta dati papanak. Papa na mayakat malaman. Inak mangala iti order dagiti customer ko iti online business ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangpit ko lang nagapoy ti trabaho, rumar kamit. Nakaluto kan? Saan pa ya? Tanagadumat ti insambut ko nga inaramid itay nakaturog ti anak ta. Pambaritis mo't ngamin ti anak ta, di na kayat ti paidiso. Nyamat yun. Nabambanog datawa nagapoy ti construction. Siyak pala ti agluto man. Adda ka lang arudan iti balay. Oy, senyor, apay ti kunam, nalakat ti agyan iti balay. Ay, sus, no ammom la ko matirigat ti agtagi balay. Anya? Panunutem ko mamit Junli, agluto, agdalos, aglabaken, agaw awir. Sa aktupay la mapuyat iti rabii, tamakapuyat mo ti anak ta. Naimbaglaking ka ata. Wan, huston. Nangabak kan, Analin. Makaumat ti kastoy. Nakaluslus siya nga payin nga agtagtagi balay, iso nga sumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kat kasanon ti anak ta? Asino ti mga awir kinikwana? Di pan ko ijay balay dananang. Sana na masapol ngagtrabaho ka. Ay basta, agtrabaho ak nukunak, agtrabaho ak, awan ti makalaped kanyak. O di sige, makambo kang aruda. Awan mo't lat maramida nga ura anya pa iti bagbagak. Kasta ka mo't talaga. Ay na, husto day ta na drama, Junli. Ibagaklaken ka ti pudno. Nauma akon iti kastoy, akita ti panagbiag. Anya? No amukla kumakastoy ti pagbanagak, sa anak kumaan nagpaikot ken ka, tapno sa anak ang nagsikog. Agbabawi kan? Wen, naimbaglaing ta saan tapayan nagkasar, nalakalaing ti panagsinatan. Analin? Ibagbagak laing ti kinagpaysuna, ket no sa anak makaanusen, pumanawak. Anya? Narabyan ka manan asimbangpet, Analin. Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Anya aya ti problema, Junli. Imposible mat na na. Kanayon lakastan. Basit la agroserya di pagtrap-trabaho mi di ili. Ag-overtime kayo? Kato nagsapang agsersera di groserya pagtrap-trabaho. Ket anya kumaita. Napan kami lang nagpasyar a kadagiti kakadwa. Kas kalabalasang. Kakaisuna nga adamet kwartak a paglawer ko ken kas itinakunak kanyam na uma akon a mapupupok iti balay. Imbes nga runong ti mabirbiro ka. Apo, nakasaumot ni senyor. Ha? Apay, ikikanak ayamat iti sweldom. Kasla di nakasawa, pulos at di nakpagigaman iti sweldom iso nga agsapulak met iti panggedak tapno makaigamak met iti kwartak. Kastamot anayunak iti aglako iti online. Kasano nga itad ko ti sweldok kan kakat dagitamot la pagpapapintas mo ti katgatangam. May bus mo tadagos ti kwarta no si katiagigam. Ay, agulimet ka. Sana tila ibagbagam. Tiket di kunam, talaga nga imot ka. Sa anak nga imot. Lunam ket din. Imot ka nga asawa. Saan mo takasta dagiti daduma nga asawa? Nita. Sige, padasem.
Padasem nga idisutilayat mo, ta ipabarangay ka. Sige, Ay, saan laday ta? Talawan kan. agtalaw ka? Kasanon ti anak ta? Adamat dananang, ibatik kadakwada. Anya? Saan ka nga agbidbidot Junli, ta saan nga agsakit ti bakrang ko nga mangpanaw ken ka. Analin? Basta, nauma ako ni kastoy biyag. Saan ang kasta kita ti biyag ti inarapahap ko? Adda ka di dito ni Analin, nanang? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapan na ijibagyaw? Anya? Saan man? Nasapa nagluwas itay bigat. Anya? Makasta, sana simrek iti trabaho na? Saan ta nagpabagyo kat nga rod? Anya tarabida na iji bagyo? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakil ka no ti sweldo na ijay. Tamay sa adakil amol ti pagtrabahuan na. Anya? Sapay jak makontak ti cellphone na. Out of coverage. Kasano nga rodan? Ison salay tuwin tinaibaga na kanyak apanawan nak. Nagapa kayo aya? Kasi iti sigod, singir na ti kinariga ti biyag me. Isupay la dahito iti ibagbagami idi kada kayo at adakilyo. Di kaila nagpampanunutan. Sakba nagpailuyos kayo iti riknayo. Ay nasabali kayo at talaga itan nga agtutubo. Nanang, Agpada kayo pa'y nga awan na talgad at trabaho na. Naimbag kumano agpada kayo mata nakaturpos iti adalyo. ita lang ang maamiris ko, nanang. Anya nga ron. At dalitan, sa takdaran men. Kumakat agtinulong kami, sana kasta. Goodbye. I hate to say, be back in his arms. Junli, kayat mo ti sumurot kaya kay Dagupan. Mapantag trabaho jay. Anya at trabaho ngay mando. Security guard parts. Anya? Agsapsapol ti manager mi iti agency. Nga agbali na security guard. Bagay mo dahi tayo trabaho. Tadakkel ka tao. Kun nabiskag pa iti pamagim. Pare. Nalaklakan dahi at trabaho. Ngam ti ag construction. Narigat at trabaho dahi ta. Inal daw ama initan ka. Wanmat ka diya. Ang awan mo't lisensyak. Makaamon ti agency. Kun adalabas si training. Sige man nga rod, pare. Kasapulak at talaga ti trabaho. Tadakkelan ti gastos ti anak ko. Tani, agadalan. Talaga asaan ang nagpakita ni Anali. Kasano agparangpay kat nakiasawa ni ti sabali. Naglakakin ko na ti panang panaw nakin ka. Kada kayo iti anak yo. Rason na ti saan mi apa nagkasara. Ala, bareng makasarak ka mat iti kasukat na. Uray kat saan kayo mata nagkasar? Awan pa iti panunot ko reta, pare. Kasapulan day ta pare. Masapol mo ti katin na ko nainay mo. Sabagay. Iswa, sumurot ka langan kanyak. Naimbag ijay tagwardya. Tagtaktakder ka lang. Nakaigam iti shotgun. Kan, napintas di agency ngayan ko. Taon time ti panagsweldo da. Kadag iti gwardyada. Kasta? Kan, medyo na nga to ti pasweldo da. Sumursurot da iti minimum wage kan adda pa'y binipisyo. Sige, pare. Amom, saan nakas kadag iti daddo mga agency iti gwardya adili ti panagpasweldo da. Nagbaba pa iti pasweldo da. Yung pampanunutak lang ti anak ko. Takasladyak mapanawan, pare. Ay na, mairwam kan tumatlaang pare. Medyo maikawa ka lang iti damo. Ngam, mairwam kan tumatlaang. Wanmat ka diya. Kun, saan mga problema ti pagnaadan? Taada tay kwarto nga abanga ki jay. Paggudwaan tanto ti abang na. Sige. Kasaritak na nanang. Tay suda pa lang ti makaamoy ti anak ko. Awan ti pagdanagam iti apo ko, be. Saan may abaybayan, Junle?
Agyaman anak nanang. Saan ba't kami na masangon ni tatang ko nga si kaswan ti anak ko? Isa, da kayo nati pangibatyakin ko ana. Wen, nalahagan anos ka. Ay, awanan ni Annalyn nga anak may. Linipat na kayon nga agama. Kan uray na kami. Saan na kamin amalagip. Tadi na kampay sa rungkaran may. Uray anak mi ni Annalyn. Saan ko akanunungan tinaramid na anang panaw kada kayo. Wan nga ron nanang. Ngam baybayan yun. Noon niya ti kayat ng aramidan, baka mo ni ti biyag na. Siguro akat napimpintas ti biyag na ita iti kadenden na. Sana kasi ti sidong ko, narikat lati nagpasaran na. No daduma, madandanagan akmat barog. Amagan mo't no adandakas pasamak kan kwa na. Iso asaanan ni agparparik na apulos. Saan mat siguro nanang? Talaga la siguro adinan kayat ti agawid dito eh. Amangan no amken na tindakas nga aramidak, gapoy ti naramid na. Dito yan, Manong. Idi sumlata dito yan. Taguray ako niti taksi dito eh. Oops. Agyaman ak Manong guard, ah. Oh, alaam da ito eh. Ala, saan na natin? Awanan yaman na. Alaam mon. Manumat lang to'y 20 pesos nga itid ko. Thank you, Angarod, miss. Ah, ni, ada taksi. Para. Sige, ading. Siya akong timang ilugan iti karton na kargam. Agyaman ak Manong guard. Sige, Manong guard. Bye. Bye. Nagpintas matan na diya, babae. Agsinumbangir ti Dimple na. Napu daw. Kan atidog ti pangulutan na buok na. Ada wallet. Akin pitaka nga tayo ti dayta. Ay, natin nagsamat na diya, babae. Dakmat na siputan na iso tinakatinag iti dayto eh. Kitakman. Amang no adda idea kargaret ti wallet. Oh. Dayto eh. Ha? Adda ID dito eh. Iso dayto eh. Adda contact number na dito eh. Awaga kadagusan. Change to turn dreams. Nay, natargayam ti nobyo ti anak ko Saan met, tata? Nasingpat ni John Lee tatang. Nagagatpay. Madlaw mo titilangan na nagagait. Ket kano nga di pa nagkasaryo. Agsimpa kay kidinatap no madaanak mo ten iti apo. Ala ni tatang. Kwa? John Lee, agmay-may sang anak mi tiday di asawag ni Shirley. Iso ano mabalin, nayunan nyo di apo ko koen. Iso nga, agkasar kay kidain, taubing kayo pa'y. Kwa? Ala ni tatang. Tila ibagbagayong amin. Kitahan nyo ni. Ang lablabas ito ni John Lee. Gusto mo di ko nakasanay Agsimpa kay kidain, taditan tumot laturungan na. Oh, pare. Apay di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Saan ka makaturog, pare? Kun... Igamuman ang tiladawan nyo, Genubiam. Pare, pampanunutak ni Shirley. Talaga nga in love ka kinkwana niya. Jack ilibak, pare. Agayatak unay ka ni Shirley. Ngam, ada parikot. Awanan muna may papan kanya Annalyn kan ti anak ko. Apay nga may na problema am dayta. Ket nabayag mata na nagsina kayo kini Annalyn. Ibagamlat na agpaiso kini Shirley Mabuti man do. Ang mga no sinaanak ni Shirley na maamuan natin kinapudno.
No talaga ngay ayatan na ka, awatan na ti kinapudno. Saan aparikot dayta? Agtal ka iginobiyam. Di nakantukit di sinaan dayjay. Nga uray, anya pa'y ti maamuan na maipapankin ka. Uy, John Lee, sweetheart. Itay pa lang agit kita, anak. Kaslanda kayat mo nga ibaga. Apay ka di, ha? Ada parikot mo? Shirley, sweetheart. Oh, abay. Ada ka di problema? Anda, kaya't kong ipudnukan ka. Nabayagan na kaya't kong ibaga kumakin ka. Ah? Ay, anya dayta? Makon konsensya. Kas itinakunak. Nabayagan na kaya't ko ti agpudnukan ka. Mabuti nga. Tadya ka mo ti mabalin nga aramid. Iti ka nito ama mo nga adan nakalibin ko nga nagsina kami. Anya? Ket ada may isang anak mi. Adamatan kadenden nana. Anya? Pakawanan nak. No ita lang ibagaktiak pa iso, Shirley. Sapay ko maa. Saan ka ako mayakay kanyak? Kan awan pagtanakam. Saan kami ang nagkasara? Isa mo niya timakunam agkasartan. Sorry, Shirley, sweetheart, ha? Sige. Agyaman naktaimpod nom sakbay nga kasarta. Anya nga rot, ipanggadang mo ita. Naklatak iti naamuak, John Lee. Ikanak ko maiti panawan ko amang panunat iti dayta. Idin kat sinaan ako ni Shirley tya Sofia. Ngam idi agangay imanugot matlaang ang nagkasar kami. Iti agdama at damatan may nga anak mi kan Shirley. Kat addamat laang iti sidong mi ni Marlon nga anak mi kan Annalyn. Dakkel apagyamanak tanaaklon ni Shirley ti anak mi kan Annalyn. Pinaudi mat adamag ko may papan kan ni Annalyn. Nakakaasikano, gapo, taadda bisyo, ti pakidendenaan na, anang isukatan na kanyak. Ni nga Rod Marlon nga anak mi ken Annalyn, ti si bibiyag a rekwerdok, iti saan anasayaat apaset ti biyag ko. Alakastan, tya Sofia, agyaman na kiti ano si Anornos, ka nangidrama iti surat ko. To'y pagayam yo, John Lee, ti probinsya, ti Pangasinan.